Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunanya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita sempat bersama-sama dalam rangka melaksanakan suatu amalan sunat yang merupakan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadir yang berbahagia, riolode napa naripataru cara agama dan newe lebih rioloi pelatuki syari-are dan hari itu pertama-tama pasalanna sempajak berjamaah kadai magai pada Tuhan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam kadai idza amma qaumin falyuhabbib irona sakoto ngabere jama terutama rasa ngero imangi areko wancaji imaki falyuhabbib apiringaki sampajatta betuna ada aja naye marajing terutama ni nareko malapi-lampi pangupuna imangi perlu ina paham. Ina tu sabana na sunnah na rekomanci imaki to giri jolo lemon rilata labio. Mi tayero makmungi. Sabak madu barupa makmung angka tomatoa. Angka tau mega perlunna. Katau denu letatong imita. Diusahakan yang sederhana saja. Yang sedang-sedang. Sebab dia cokanja ero laut tengah ton aku malam pelak deh wadi bosat tahu wadi tu mata ko tahu kangkan biasa tahu jauh terima konro masa bing perlu na pahang ero imang aja naki makada mentam-pantani seorang kupas penghafal Quran ya ale malampe kangkan cau makmum muma salam mengkare perlu pak ya harus sabana nama saro deceng nama saro kasing ero ya pengukuran surah-surah yero mega itu mapala aga sabana terutama nareko tasalaki nasaba yero ide rupa tawe onrona tasalangi al insanu makhalul khata'i wan nisyan tiga kata den tasala jadi kota salah imangi
wajib ero imangero makmunge mapatuju terutama ero imundrin na bawang imange jadi malah dato tu ero paranana imundrin imang kota sale imang arega majai na seding imang musti alena lupa layolo jadi perlu berapa hasibawa madece auma selama lebih ke hadre kemudian ero nare kota sale imange sitinaja ero makmungi utamanya di Boranewe maperingerang na baca makadai subhanallah ero di makmungi kota sale imange kaliru imange pada padana lebih wirakan sampajangnya ya rega kurang ero di angkai maingat mancaji makmum masih taki maperingerang subhanallah ya peri makun reye aja tak ada subhanallah di bangpa popang pada kutma palapak ero pa peringerang masa bingkade nah sebagai sabane rampe-rampe ye kode salah pada hari pertama puasa sempaja lorota disele-sele ya makmunge maka maga di penedito naro sempajang angka maka dana rakanna kato maka da 5 gangkanna ero wijaku podaka maka da bapak magi de tak peringerang maka da setengah-tungan na iya lilutok ka ero watu sebab dene ma dicela da paringeraku maka da amaya ma peringeraka na de napakuro jero masaro sinaya selampu na imangi mundri jolo ma peringerang kung kana peringerasi di wadini marwa mapaka subhanallah tero kamung ene patuju ke si imangi re ketasa jadi gangkana maka da pikune pelajarane ero kumakoiro maka ka wallahu alam bisawab seraka menibah Allah kopong Allah ta'ala atau setengah-tengah na ero kotongan jadi imang tanggung jawab nama nang imang ini na ero tangke mace alin ma tanggung ini ro sabana nama sore tenaja na pahat tawe na rekomeloi mancaji imang umasalam kare makro cede paprengara lau pada kemana kemudian yang kedua sampai kaki lau pada kemana maka dari lana waktu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya melau dampak kalau pada kemana sebab matu insyaallah kalau selesai ini matu cara agama saya akan langsung pulang dampak kak dewe pakai jolo si bawa materawih apa sebabnya karena mengingat kondisi kesehatan saya belum stabil depan makan jasi saya ngero kesehatanku Julau pada kemanan serpa mengitapang si bawah mendecet. Hari makan ro masa mingke hadere dalam lewat rampengki. Sidi riwayat dan hari itu makadanai ruya anna Musa alaihissalam naja rabbahu faqala ilahi hal akramta ahadam mislu ma akramtani makadai pangulutan Nabi Musa ilahi ipuang hal akramta angka mumpaga tahu cau labi poleria angka mumpaga salah sewana tahu cau labi ka adana Nabi Musa napodangi pong Allah Ta'ala pada toha palat birang angkai mereka hai su asma'atani kalamuka riwatuna mewaka ma bicara batona puraki sifat bicara adana pangulutan Nabi Musa alaihissalam mapi bali pong Allah Ta'ala makadai ya Musa Musa innali ibadun akhiruhum majapuna sang ria angkasik dia taku akhrajuhum fi akhir zaman kamatu nang kawattu nasu si di wattu dicapak wattu ya ummak kuro fa akramahum bi syahri ramadan yarona sauma kumatu romasu capak wattu yena ronasang malad senai mapaka lebih rilalanna ulun ramalang wa ana akuna akrabu ilaihim si bawa pemaya itu wattu angkatona macaro cawe laure kuero nana sang macaro cawe ka la corona sang umma angkero pakalabi ulun ramalan nai lapo iko Musa dan Allah Ta'ala. Ini merupakan
salah satu itu papelapiran na ulan ramalan. Yang kana makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza samat ummat Muhammad. Maka ini narik ko mapuasai umat na Muhammad. Wastafat safahuhum wastafarra alwanu angkai mawiatapana. Angkai mapute wiwena. Kang kana naseng arpa tilkal hajab wa patal aftarna dia angkai upataraka ro narik ko angkai matuk buka. Tonda welengi palabirang iro naseng umakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana merupakan palabirang rikang umakna Muhammad inaritu angkai ko itu makka ciri salompe-salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat salam labing kare perlu ripasi bang madeking. Dari mapanaro kalaloki lisekiwi ulan ramalang siaga egana decing ya wadingin asabari nama rappe ki laur sarjana pengallah taala pada padana pamenggawi adam perampeta sikiri talor sarjana pengallah taala pamenggawi baca Qur'an nari kupale detis sangi baca Qur'ange detis sangi mangaji cukup inarotoli langori surah Al-Ikhlas pamenggawi baca surah Al-Ikhlas sama makan Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi baca surah Al-Ikhlas katalu makuling pada narik kuna tamari Al-Qur'an pakku ala biranna suratul Ikhlas makrona san Nabi sallallahu alaihi wasallam kang kana makbere nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lori pangulut ta'ali nanya patin aga pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lori manitumna yang ada tu ali si bawa anak nada sange patin maka daya anakku Fatimah ajak lalu muatin roana narik kodena pura upapole dia sange hajinya tonna aja matin dona dari ke de muala haji jolo mapi bali wi anana maka daya isuruana pang Allah Ta'ala pikogi carana tumala haji waniwe dilalan na waktu cinampai Piku carana surana pang Allah Ta'ala. Mapi bali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada carana na benar itu baca wikapitu. Benar itu maka ada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang merupakan sidi mudalatan dari kumatul lisuki kumelo nikmatin roh. Tabaca riolo wikapitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Padan itu nasan dari kupura kumal haji. Agapi pengajana madua Nabi sallallahu alaihi wasallam kadayana alli memang ni suruga si bawa isana alli suruga lolulisa api bali si anan esrono pang Allah Ta'ala pekogi carana Riyali suruga aga pape balina Nabi sallallahu alaihi wasallam kadai baca ke 10 salawat loria inar itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya rega makadaki Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Muhammadun nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tentu kita palakmanan di sengi salawat yang merupakan salawat yang merupakan pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauriana na macetoni kemuman agapi matallu papasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam lauriana na yanaritur makadanai anak pakali bumeman ni riolo alemu riolo tamatin rom tona pajaji jolo alemu pasuku alemu maka dari pangulut Fatimah esrono pang Allah Ta'ala pegeria sang ipakalipu alewe pegeria sang ipasuku alewe inar itu baca wikapitu la ilaha illallah karena itu merupakan sikiri kami nama lebih narik pong kaki pasewai pang Allah Ta'ala dega gapuang relene pang Allah Ta'ala jadi
Di sini na umat salam bingkah tentu pada ripamang maka daya merupakan modala ta merupakan ibu kota ya wading matu nasabari kortu nang kaki matu merapi lor si rajana pong Allah taala manjadoni dalal nasabari kortu na wadiki nama se pong Allah taala sebab umat salam lebih ke hari tentu pada ripah maka daya ondro-ondro ngekwelino cinampang bawang melomane ki li sumangolo si rajana pong Allah taala deki gaga mon rometa tu lebok neten pasti kita kembali menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala na degaga wading yanya senang sangadinna amala amade kita sebab pada ripaham maka deh melomane ki tu mati kang kana siti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka deh wattunna melo riaduk nyawana aku tanya lori malaika malakul maut maka dai malakul maut yarona sangidi dega gagaro merupakan anggota ta magene di mana tuli angka nareo laksanakan ngero tugas pencabutan nyawa maka dai malakul maut tongah-tongahna mega anggotaku mega ero rekanku peringaran nakiat untuk langsung hanya saya yakni langsung pertemuan laun cabuknya mata maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam agana konge iro anggotamu saduka mangita pahang maka dai iro anggota malakul maut rakanan malakul maut untuk mencabutnya nomor sidi yang ada itu apin rangan watak kalewe perubahan yang ada pada badan kita kumaingan romapin rako alewe itu merupakan sedi merupakan anggota nama malakul petuan surone ada nak kali suratna pada nama putih ni gemata capuni isita merupakan banyak faktor-faktor yang wadingin asabari korito na pagi pada nama ini lasa pun Allah taala makdu perupakan ini tu angkai korito makna hari kona pole ini lasa-lasa ia nari tu ia wadingin asabari korito ali supit lori pamnasina pun Allah taala jadi umat salam lebih hadere irna reko malasa-lasa ki perlu ki mancaji lalang kesadaran lori aleta tapang sebab amadai cema kadai di suki matu mengulur serajana pun Allah di sini umat salam bingkade nasaba erana waktu kira-kira makondo terlalu banyak saya sampaikan insyaallah sebab witai menurut sesuai jadwal masih ada kesempatan pada waktu subuh insyaallah subuh pasiner sam-sambung aga nalomang pong Allah taala reseta aga wadi koro iya wadi koro itu nalomang pong Allah taala pernah tuki nangka ke wadi sepakaron kinana nama saya pong Allah taala insyaallah adanallahu wa iyyakum ajmain summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.